24 TV. Twinjiye mu kiganiro isaha y'igitekerezo. Dutekereza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho tugaruka ku nkuru zimwe na zimwe ziba zaragiye ziranga weekend cyangwa se indi minsi iba yaragiye itambuka, tukavuga uko tubitekereza twe nka Rwanda 24 TV. By'umwihariko njye muzajya mubana nawe muri kino kiganiro isaha y'igitekerezo, nkaba nitwa Claude Muhirwa. Twe dufite rero uko turi kubitekereza kuri saga imaze iminsi iri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga, aho ibitangazamakuru ndetse n'abanyamakuru bo ubwabo barimo baraterana amagambo hagati yabo. Ese wowe urabitekerezaho iki? Ese njye ndi kubitekerezaho iki? Twe nka Rwanda 24 TV tubitekerezaho iki? Tugiye kujya mu karuhuko ubundi tuze twinjira mu isaha y'igitekerezo. Utajya kure rero nawe kugira ngo uze tubane muri kino kiganiro isaha y'igitekerezo, nta handi wabisanga ni kuri Rwanda 24 TV. Tugiye gufata rero akaruhuko gato, tugaruke twinjira mu isaha y'igitekerezo. Tugarutse rero mu kiganiro isaha y'igitekerezo kuri Rwanda 24 TV. Njye muri kubana nawe nkaba nitwa Claude Muhirwa. Nk'uko rero nari maze kubigarukaho, nuko tugiye kuganira kuri saga imaze iminsi iri hagati y'abanyamakuru bagiye batandukanye, iri hagati y'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Uruhande rwacu rero na Rwanda 24 TV ni uruhe? Nuko twebwe tugiye kubabwira uko tubitekereza, turi netre. Nta muntu turi buze kuza kubagamiraho ngo tuvuge ngo turarengera uyu nguyu turamupyinagaza, ahubwo twe turavuga side yacu nka Rwanda 24 TV. Ubundi ikibazo giteye gute? Byatangiye uwari umuvugizi ndetse akaba n'ushinzwe itumanaho na communication muri Rayon Sport, ikipe ya Rayon Sport ikunzwe n'abanyarwanda benshi muri kino gihugu ndetse no hanze yacyo. Ubwo yasezeraga kuri iyo kipe ku nshingano yari afite, noneho akimara gusezera yavuze byinshi byerekeye ku isezera rye, anagaragaza yuko hari bamwe mu banyamakuru babigizemo uruhare. Icyo gihe rero hahise hatangira kuvugwa ibitangazamakuru bigiye binyuranye, aho igitangazamakuru kizwi nka SKFM cy'umugabo w'umusiniya cyane twemera uzwi nka Sam Karenzi ndetse n'umunyamakuru witwa Lorenzo baje nabo bisanga muri uwo mwandiko w'isezera rya Ngabo Robeni mu ikipe ya Rayon Sport. Ntabwo rero byaje kugarukira aho ngaho, kuko Narigani Rugaju akaba ari umunyamakuru w'ikigo cy'itangazamakuru cy'igihugu RBA, nawe yaje ashimangira ibyo Ngabo Robeni yavuze, ndetse binagaragara yuko anamushyigikiye rwose kandi ari n'inshuti magara. Rero kuki abantu bose baje kwisanga muri icyo kibazo kiri hagati ya Ngabo Robeni ndetse na SKFM? Ngabo Robeni we agaragaza yuko akiri muri ekipe ya Rayon Sport harimo bamwe batigeze bifuza yuko yaguma muri iyo kipe, aho yaje gutangaza avuga ko ubwo yasangaga umuyobozi ushinzwe tekinike akaba n'umuvugizi mushya muri komite y'inzubacyuho muri ekipe ya Rayon Sport, maze akamubwira yuko yamuhamagaye akamubura, ariko na wundi akamubwira yuko nawe yamuhamagaye akamubura, bityo rero akaba ariyo mpamvu yamusanze aho ngaho. Ngabo Robeni akomeza avuga yuko uwo munyamakuru rero uzwi ku izina rya Sam Karenzi yavuze amagambo akomeye yuko atangiye kuba yabyimba, kandi hari n'andi makuru yakomeje gucicikana kuri icyo gitangazamakuru cya SKFM, aho nk'umunyamakuru witwa Lorenzo yakunze kuvuga yuko
abantu bashyigikiwe n'ingamba z'ubwirinzi bavanywe muri ekipe ya Rayon Sport. Akimara rero gusezera nubwo yashyize ukuri hanze, maze umunyamakuru Lorenzo ndetse na Sam Karenzi bimporononsa mu kiganiro cyabo bagira, barimo baravuga nabo uko batekereza ku isezera rya Ngabo Ruben. Byatangiye gute rero? Byatangiye ubwo Lorenzo yararimo aravuga yuko abantu benshi bamugeretseho kesi y'isezera rya Ngabo Ruben, yuko ariwe wasimbura Ngabo Ruben muri ekipe ya Rayon Sport, akaba yashingwa itumanaho ndetse n'itangazamakuru muri ekipe ya Rayon Sport. Sam Karenzi rero nawe avuga yuko ayo magambo Ngabo Ruben yatangaje ari ay'ukuri, ndetse ko nawe ubwe openly yabimubwiye yuko Lorenzo agenda kuri Ngabo Ruben. Kuki rero byaje kwisangamo n'abandi banyamakuru bagiye batandukanye? Ese ubundi umugabo witwa Sam Karenzi we ni umugabo umeze gute? Lorenzo we ni umunyamakuru umeze gute? Ese Rigani Rugaju we yajemo ati? Kugeza naho n'umunyamakuru tuzi abantu benshi bizera yuko adakunda kujya mu bintu by'amatiku, ariwe Jalik imfura yacu kuri BNB Kigali, nawe yaje kwisanga muri uwo mwandiko. Sam Karenzi ni umunyamakuru akaba n'umusiniya mu gisata cy'itangazamakuru, by'umwihariko cy'imikino muri siporo. Akaba ari umunyamakuru rero watangiriye ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho yamenyekanye cyane ni kuri Radio TV10, ubwo abagabo nka Bagirishya, Jado Kastari, David Bayingana ndetse n'abandi banyamakuru bagiye batandukanye baje kuza basezera igitangazamakuru nka Radio TV10. Abantu benshi bumva yuko Radio TV10 igiye kuba yasenyuka ndetse ikanasubira inyuma, nibwo haje umugabo witwa Sam Karenzi. Sam Karenzi icyo gihe akaba yaratangije ikiganiro, icyo kiganiro akaba yaracyise urukiko, ikiganiro cyise urukiko. Akimara kucyita rero urukiko, cyatangiye gukundwa, noneho Sam Karenzi aza kwisanga ari gushyigikira cyane bamwe mu bahoze mu buyobozi bwa Rayon Sport, ubwo bayobowe na Bwana Muvunyi Paul. Atangira rero kurwanya ingoma y'umugabo witwa Jean Fidèle, ari naho abantu benshi bose batangira kumenyera Sam Karenzi. Aza kuza kuva kuri TV10 yerekeza kuri Fine FM, kuri Fine FM naho aza kuza kuhava yerekeza ku gitangazamakuru cye uyu munsi wa none cyitwa SKFM. N'umwe rero mu bagabo b'abasiniya mu itangazamakuru bakunze kugaragaza yuko bavugisha ukuri, ndetse yuko nta kintu batinya, batajya baca ku ruhande. Nubwo rero byaje kuba ngombwa yuko Sam Karenzi aza gutangira nawe gukozanyaho na Ngabo Ruben. Biza kurangira rero Lorenzo nawe afatwa nk'aho ari umwe mu banyamakuru bagendera mu kwaha kwa boss we Sam Karenzi, aho ashyigikiye yuko ingamba z'ubwirinzi zose zakurwaho. Byaje kurangira rero muri ekipe ya Rayon Sport habayemo ikintu navuga ko baje kuba bagurisha umukinnyi witwa Serumogo Ali, maze byumvikana kuri radiyo y'igihugu RBA mu kiganiro cyitwa urubuga rw'imikino, aho Rigani Rugaju agaragaza yuko ubuyobozi bwa Rayon Sport buyobowe na Bwana Murenzi Abdallah wahoze ari meya w'akarere ka Nyanza, yuko habayemo kwiba amafaranga yagombaga kuba yarahawe ikipe ya Rayon Sport, maze Serumogo Ali akaba yaragendeye ubuntu. Byaje rero kurangira aho ikipe ya Rayon Sport nayo yavuze yuko amakuru Rigani Rugaju yatangaje atariyo, maze bitangira guteza umwuka mubi ndetse no kutumvikana hagati y'ibyo bitangazamakuru byombi, haba Radio TV10, haba SKFM,
radiyo Rwanda ndetse n'abanyamakuru bakorera ibyo bitangazamakuru bigiye binyuranye. Ngiye gufata rero akaruhuko gatoya cyane, ubundi ngaruke noneho ninjira turebera hamwe noneho twebwe noneho nka Rwanda 24 TV, noneho icyo kibazo tukibona gute, tugitekerezaho iki, ese ubundi birakwiriye mu itangazamakuru, ese ubundi koko birakwiye yuko umugabo nka Sam Karenzi aterana amagambo na Ngabo Lorenzo aterana amagambo na Rugaju Rigani, ibyo bintu ese koko birakwiriye mu itangazamakuru? Ese RMC yo ibivugaho iki ku myitwarire igenga itangazamakuru, abanyamakuru n'ibitangazamakuru bigiye binyuranye? Ni akaruhuko gatoya, noneho tuze tugaragaza uruhande rwacu nka Rwanda 24 TV. Nyuma y'amasegonda tuvuye mu karuhuko, noneho tugiye kuza tugaragaza uruhande rwacu twe nka Rwanda 24 TV, nge nka Claude Muhirwa muri kubana nawe muri kino kiganiro cyitwa Isaha y'Igitekerezo. Aha, Rwanda 24 TV rero ibibona gute? Mbere na mbere, twebwe nk'ibitangazamakuru bitoya, by'umwihariko benshi tutaramara kugira izina mu itangazamakuru, tutaramara kugira aho tuva n'aho tugera, side yacu mu mboni zacu nk'ibitangazamakuru bitoya, icyo navuga ni uko haba Sam Karenzi, haba Rigani Rugaju, haba Lorenzo, haba na Ngabo Loben, nuko batarimo baratwerera imbuto nk'abanyamakuru batoya. Nicyo kintu cya mbere rero twebwe duhereyeho turi kugaragaza yuko ibiri kubaho hagati y'ibitangazamakuru binyuranye, hagati y'abo banyamakuru b'abasiniya, twe nka Rwanda 24 TV tubinenga rwose, tunabona yuko atari itangazamakuru riri gukorwa, ahubwo ari ihangana riri hagati yabo ubwabo, hari ibintu biri personal bashaka kuba bapfa mu buzima busanzwe, bikaba byaza bikanagera mu kazi, bikataka n'inshingano zabo nk'abanyamakuru. Ikindi cya kabiri, twe tubitekerezaho nka Rwanda 24 TV, ntabwo byari bikwiriye yuko niba umuntu hari ikibazo yagiranye na mugenzi we mu buryo buri personal, icyo kibazo bakigiranye nta muntu n'umwe uhari, nta ndorerezi ivuge ngo ngewe ndi witness, ngende umutangabuhamya yuko kino kintu cyabaye koko mpari. Rero biba bibabaje kubona yuko umunyamakuru ufite izina nka Rigani Rugaju ashaka kujya imbere ya kamera live kuri TikTok akita umunyamakuru nka Lorenzo gore, nk'uko Lorenzo yakomeje kubigaragaza, aho avuga yuko bamwe bamwita ngo ni Kisekedi, abandi bakamugereranya na Wazalendo. Ngabo Loben nawe akaba avuga yuko Lorenzo yamwise ko ameze nka SFAR ari ingabo zatsinzwe, akaba ari ingabo zahoze ari iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bintu rero byose ntabwo bikwiriye yuko biza ngo bijye mu itangazamakuru, cyane cyane ko itangazamakuru rifite inshingano zigeze kuri 3 cyangwa se 4, aho rishinzwe gukusanya amakuru agiye atandukanye. Iyi nshingano ya kabiri niyo kuyungurura amakuru bafashe, bakamenya ngo amakuru abanyarwanda bakwiriye kubona ni ayahe, abaturage bakwiriye kubona iki. Icya gatatu cy'ingenzi kiba mu itangazamakuru ni uko bagomba no kumenya noneho umuturage amakuru ari bumugereho ingano yayo, ingano y'ayo makuru ni ayahe. Iyo rero byatangiye kuzamo ibibazo biri personal, ntabwo biba byagenze neza. Undi munyamakuru tugiye kuvugaho ni Sam Karenzi. Sam Karenzi kuba ari umunyamakuru w'umusiniya, ntabwo twebwe dushyigikiye yuko umugabo nk'uriya wiyubashye benshi dufataho nk'icyitegererezo mu itangazamakuru, yuko yagakwiriye kujya imbere y'itangazamakuru, imbere ya kamera, kuri radiyo yiwe yubatse mu buryo bwamugoye, akavuga yuko anenga rwose abanyamakuru bagenzi be, akavuga yuko harimo n'abo
umunyamakuru we w'umutangize arusha umushahara abanyamakuru bakorera ku Isibo TV cyangwa se Isibo Radio. Ntabwo ibyo bintu tubishyigikiye nka Rwanda 24 TV. Uruhande rwacu rero ni uko itangazamakuru ridakwiye kuba iryangisha abanyarwanda cyangwa se iriteranya abanyarwanda hagati yabo, ahubwo itangazamakuru rikwiriye gukoreshwa mu buryo bwiza bwo kugeza amakuru akwiriye ku banyarwanda, ndetse kandi akaba ari amakuru yizewe ku buryo umuturage ari buze kubona umunyamakuru akamubonamo nk'iyindi shusho itari iyo guterana amagambo. Nk'uko RMC n'ubundi nayo bivuze mu nshingano bafite, nuko ni regreta y'itangazamakuru mu Rwanda, nabo bakebuye ibyo bitangazamakuru bagiye banavugisha abanyamakuru bo ubwabo mu buryo buri personal, yuko bakwiriye rwose gukora siporo bakayivanamo ibintu bya politiki, siporo bakayivanamo ubukomisiyoneri, siporo bakayivanamo imibanire hagati yabo, kuko iyo bagiranye ikibazo mu buryo bwabo bwite biza bikaba byanakwataka sosiyete nyarwanda ndetse bikanagera kuri famiye z'abo bantu. Rero nk'umwanzuro twe nka Rwanda 24 TV ni uko ibyo bintu rwose tutabishyigikiye, yaba Sam Karenzi nka senior twemera mu itangazamakuru, yaba Ngabo Robin nawe umaze imyaka myinshi mu itangazamakuru, yaba Lorenzo nawe utamaze imyaka mike mu itangazamakuru, ndetse na Rigani Rugajo, nuko bakwiriye kwicara bagahura bagacoca ibibazo biri hagati yabo, ubundi bakabikemura bakagaruka bavuga amakuru ya siporo, bavuga icyo abanyarwanda bashaka kumva mu gisata cy'imikino. Ntabwo rero ari byiza yuko ibibazo bwite by'abantu biza mu itangazamakuru. Ikiganiro cyo cyitwa isaha y'igitekerezo. Mu isaha y'igitekerezo rero twatangaga rero ibitekerezo byacu twe nka Rwanda 24 TV, kandi nta makosa ahari twaba twakoze, kubera yuko ihame ry'itangazamakuru mu Rwanda ryemerera yuko umunyamakuru cyangwa se igitangazamakuru runaka gishobora gukora inkuru igaruka uko batekereza ku ngingo imwe cyangwa se iyindi. Rero uyu munsi twavugaga uko dutekereza saga imaze iminsi iri hagati y'ibigo by'itangazamakuru, hagati y'abanyamakuru twemera yuko batari kutwerera imbuto. Ikiganiro rero isaha y'igitekerezo ni ikiganiro muzajya mukomeza gukurikira kuri Rwanda 24 TV, tugenda tuvuga n'ubundi ku ngingo zigiye zitandukanye, tugaragaza side yacu icyo tubitekerezaho mu buryo buri positive cyangwa se mu buryo buri negative. Ibyo gushima tubishime, ibyo kunenga tubishime. Ikiganiro isaha y'igitekerezo nakagaruka kuri Rwanda 24 TV. Njye nkaba yari Claude Muhirwa.